nimba hariho iri jambo rivuga ngo amashimwe, kama kuko hii neno nasema kushukuru, iri jambo rigenewe abamwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hili neno liko kwa ajili ya wale waliompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Munyemerere mvuge nk'umuntu yacunguwe, na munikubalie niseme kama mtu aliyeokolewa, kandi ninabatsitaza umukiza arabavura, na nikiwakwaza mkombozi atawaganga. Haleluya, amen. Kuko kenshi, kwa maana mara nyingi tuba turi mu rushengero, tunakuwa kanisani kandi tukabigira kamenyero, na tunaifanya kama desturi. Bamwe abana bacu barakura, wamoja watoto wetu wanakuwa bakibaza yuko bakijijwe kuko bafise abavyeyi baba pastor, wanafikiria wameokoka kwa maana wazazi wao ni mapasta. Ndibuka igihe kimwe ndiko ndabaza abana, anakumbuka wakati mmoja aliwauliza watoto, mbega urakijijwe? Je, umeokoka? Ngwego ndakijijwe. Akasema ndiyo nimeokoka. Ndamubaza wakijijwe kubera iki, wakijijwe iki? Nikamuuliza uliokoka kwa nini au uliokoka nini? Ngo ndakijijwe kubera nawe ukijijwe. Eti naokoka sababu na wewe unaokoka. Ndamubwira nti urahumba. Nikamwambia uongo, najidanganya. Agakiza ni personnel. Wokovu ni wa mtu binafsi. Mubwire mugenza utagakiza ni personnel. Mwambie mwenzako wokovu ni wa mtu binafsi. Ndamaze kubona abakozi b'Imana, nimekwisha kuona watumishi wa Mungu badakijijwe, wasiokoka, ariko bitabiriye umuhamagaro, lakini waliitika wito. Ndamaze kubona abana, nimeona watoto, kuko sinobita abana b'Imana, siwezi nikawaita watoto wa Mungu, bashobora kuba abakozi b'Imana, wanaweza kuwa ni watumishi wa Mungu, ariko atari abana b'Imana, lakini si watoto wa Mungu. Kuko umwana w'Imana, kwa maana mwana wa Mungu nuwo mhemu ari muriwe, ni yule Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Rero nizere yuko tuganira rino jambo n'abakijijwe. Sasa niamini kwamba tutaongea neno hili na wale waliokoka. Haleluya, amen. Turasoma muri Zaburi ya 50. Tutasoma Zaburi ya 50, umurongo wa 14, mstari wa 14. Uzoshikanira Imana ikimazi cyo gukenguruka, na umtolee Bwana dhabihu za shukurani, Isumba vyose uzuyishitse ko amasezerano yawe. Amen. Tusomere mu Kiswahili. Tusomee kwa Kiswahili. Biblia inasema hivi, Zaburi 50:14, mtolee Mungu dhabihu za shukrani, mtimizie aliye juu naziri zako. Amen. Amen. Ntuze witwaze telefone ngo utwaye Biblia, na usilete simu etu na beba Biblia, kuko ishobora kuzima, inaweza kuzimika. Mu Giheburayo, kwa Kiebrania, ijambo rivuga ngo zevatoda, linasema zevatoda, ni sacrifice de reconnaissance et de louange, ni sadaka ya sifa na maabudu na fadhili. bivuga ngo aya mashimwe, ni kusema hizi shukurani, aya mashikanwa, hizi sadaka yashikana ubwoko bw'Imana, watoto wa Mungu ambao walikuwa wanatoa, ni Imana yasavye yuko babikora, ni Mungu aliamrisha wafanye hivyo, si bintu biyumviriye, sio mambo waliofikiria, ni Imana yabivuze, ni Mungu alisema. ariko kandi lakini tena ica ibikora mu buryo bwiza, na akayafanza kwa namna nzuri. iyi irishikanwa, hii sadaka y'amashimwe ya shukrani, c'est très volontaire, na ni kwa utashi, ntabwo hariho agahahazo, hakuna mkazo, ntabwo hariho gusunikwa, hakuna kusukumwa. abantu bagomba gutanga banezerewe, watu inataka watoe wakifurahia. amashimwe yagomba gutangwa n'abantu babinezererewe, sadaka ilitaka itolewe na watu wakifurahia. aba rero hawa sasa babikora kubera hari Imana yakoze mu buzima bwabo, waliyafanya kwa maana kuna yale Mungu alitenda kwa maisha yao. bivuga ngo mu yandi majambo, kwa lugha nyingine, ubuzima bwacu bwose, maisha yetu yote gagomba kuba bugizwe inatakiwa iwe nishikanwa ry'amashimwe na sadaka ya shukrani, kuva mu mpemu zacu, toka ndani ya mioyo yetu na nafsi zetu, mu mubiri yacu na mili yetu, no mu butunzi bwacu, na utajiri wetu. kuko tuzi yuko kwa maana tunajua uno munsi nimba turi hano, kama leo tuko
kushengero rwa seed of Abraham kwa kanisa la seed of Abraham nuko hari Imana yakoze ni kwa ajili kuna kile Mungu yaduhaye alifanya. ubuzima, Alitupa uhai, hari habari mu bitaro, kuna wale wako hospitalini, yaduhaye amagara alitupatia kugira afya dushobore gushika hano, ili tuweze kufika bivuga hapa. ngo akanwa kacu Inamaanisha kinywa kakwiriye chetu kwama kuvuga amashimwe. lazima ijae shukurani. Ntaco bitwaye ico tubuze, Hatujalishi tumekosa ntaco nini, bitwaye ico atarakora, hajalishi hajatenda ariko nini, ico yakoze ku musaraba lakini Golgotha, kila alifanya msalabani kimpa uburenganzira bwo kuza imbere y'Imana, uhakika hafise ubwoba, bila woga, vuga nti uruwera, kusema wewe ni mtakatifu, wewe ni Baba, haraho mfise hata intege kama nke, kuna mali na ariko udhaifu, wewe lakini wewe ni mzima. Amen. Ico dukeneye kumenya Kile tunatakiwa kujua mu gushima Imana, katika kushukuru Mungu, kenshi turabasunika, mara nyingi tunawasukuma dushaka kubaka nimutangire Imana. tukitaka kujenga, mumutolee Mungu. Mu bisanzwe ushaka kubakira nde? Kawaida unataka kumjengea nani? Ushaka kubakira apostle Unataka kumjengea apostle cyangwa ushaka kubakira Imana? au unataka kumjengea Nimba Mungu? ushaka kubakira Imana, Kama unataka kumjengea Imana Mungu akaba ari so, na Mungu ni Baba, bivuga ngo yamaanisha ntiwari ukwiriye kugira ibintu vyiza haungetakiwa kuwa na mambo mazuri mu nzu yawe, kwa nyumba yako, mu nzu ya so hatariho ibintu vyiza. na ndani ya nyumba ya baba yako hamna vitu Muyandi vizuri. majambo shobora kubura amajambo yo kubivuga mu Kirundi, Wakati mwingine unaweza kosa maneno ya ariko kusema, vyitwa ingratitude. inaitwa ubinafsi. Nimba Kama agakiza wokovu twahawe tulipewa gashobora guhabwa agaciro, inaweza kupewa samani, wibaza yuko wari kubukijijwe? unafikiria ungekuwa umeokoka? Aka gakiza gusa Hii wokovu tu karahagije inatosha yuko twama ya kwamba tuwe twuzuye amashimwe. tumejaa shukurani. Uzomenya umuntu Utajua mtu yamaze kumenya amekwisha kujua Imana data wo mwijuru, Mungu Baba wa mbinguni, igihe ariko aravuga wakati anaongea amajambo yiwe, maneno yake, avuga ivyononekaye anasema cyane anayoharibika gusumba ivyakozwe vyiza. au zaidi ya yale mema aliyotendeka. Nizere kutari muri abo, Na niamini hauko kati ya hao. kuko igihe uzi so wawe, Wakati unamjua baba yako watanguye igikorwa aliyeanzisha kazi muri wewe, ndani yako, ukaba uzi ko azogisozera, na unajua ataimaliza, ntaco bitwaye aho wicaye. haujalishi mahali umeketi. Nimba wicaye mwivu, Kama umeketi kwenye udongo, yavuze ngo amesema akura umuntu mu mukungugu wo hasi akabicarikana n'abahanga. anatoa mtu mavumbini, anamketisha Muyandi na wakuu. majambo, Kwa lugha mu nyingine, ntege nke zanje, katika usaifu naho wangu, nicaye, hata nimekaa, amashimwe agomba kubaho, shukurani kuko lazima ikibanza ikuwe, nicayemo kwa maana nafasi nakaa gifise ijambo kina neno rinkura muri ico kibanza, inanitoa nafasi rinyicarika hiyo mu kindi na kibanza. inaniketisha ingine fasi. Imana Kwa maana yavuze Mungu alisema yuko inkura mu ya mukungugu kwamba wo hasi, atanitoa si mavumbini, umuntu ngo abeshe siyo msema canke ngo Mungu yigarure, au kuko ari ajirudie, nyuma y'ijambo kwa maana ryiwe yeye ni nyuma ngo neno lake arishitse. ili alitimize. Naho vyogenda gute, Haijalishi nini, sinzova muri ino si sitatoka nabaye mu ulimwenguni bintu Imana na yavuze. sijaishi katika mambo Mungu alinitarajia. Niyo mpamvu Ndiyo sababu bitantera ubwoba hainitie yo woga gushima Imana wa kumshukuru mu Mungu bihe bigoye, wakati mgumu. kuko nzi yuko Najua kwamba yaravuze amesema muzoca mu nzuzi, mtapita kwenye mito amazi ntazobarengera. na mito Mu yandi haitawaua. majambo, Kwa neno lingine, barakubona uyacamwo, wanakuona unayapita abantu ndani, bakagutwenga, watu ariko wanakucheka, ufise ivyizigiro lakini wewe una matumaini n'amashimwe yuzuye akanwa na kawe. shukurani na Kuko igihe chakula. ushimye, Wakati unashukuru, Imana uwigiriye intebe Mungu unaimfanyia maze ikaza kiti ikavyagira. na anakuja na Iyo keti, yicaye mu mashimwe yawe, akikaa katika sifa ihindura zako, ibihe, anabadilisha nyakati, ihindura ibihe. anabadilisha nyakati. Ndibuka umunsi umwe Nakumbuka siku moja mbaho ubuzima bwa 24 heures renouvelable, anaishi maisha ya masaa 24, kuyangine masaa 24, masaa 24 ukaronka mukate wo mu gatondo w'abana, unapata mkate wa asubuhi wa watoto, wowe ukacuja mu mafungo,
wewe unaenda kwa mafungo kugira ngo abana baronke icyo bajya, ili watoto wapate chakula. hanyuma Baadaye bafungura wanapokula canke batevye gufungura au wakikawia kula, abana bakayura, watoto wanaanza piga miayu. ukabwira Imana uti warampamagaye vy'ukuri nivyo, Unaambia Mungu kweli umeniita, ariko aba bana ubahora iki? sasa au watoto wanakufia nini? Imana ico ndayikundira, Kile nampendea Mungu, ivyo utinya ko abana bawe babamwo, vile unaogopa watoto wako waishi, nivyo bikomeza inzira Imana yabahamagariyemwo. ndiyo inastahimilisha njia Kuko iyaguhamagaye, kwa maana aliyekuita ntabwo yahamagaye wewe gusa, hakukuita wewe tu, yahamagaye n'uruvyaro rwawe. ameita na uzao Niyo wako. mpamvu Na ndiyo sababu naho batoba nk'uko wewe umeze, kama hawawezi kuwa jinsi wewe ulivyo, udakwiriye guhagarika gushima, na usisimamishe kushukuru. kuko iyaguhamagaye Aliyekuita ikakuzigama, akakulinda, izobazigama. atawalinda pia. Iyaguhaye agakiza, Aliyekupa wokovu izobaha agakiza. atawapa wokovu pia. Uyo mugabo wawe, Na huyo mume wako, uyo mugore wawe, huyo mke wako, ubwira ntiyumve, unamwambia hasikii, we bandanye ufise igicaniro c'amashimwe, we endelea kuwa na madhabahu ya shukrani, azohindura ibihe. atabadilisha nyakati. Haleluya. Amen. Iyo rero uri kuraca muri ivyo bihe, Sasa wakati unapita mwa hizo nyakati, ntuzuhagarika amashimwe, na usisimamishe kuko shukrani. amashimwe niyatuma Shukrani ndio ubuzima zinasababisha bwawe butandukana n'abandi bariko barabicamwo badafise so wawe. maisha yako inakuwa tofauti ya yale wale wanaoyapita hawana baba. Reka nsubiremo, Acha nirudie. umukristo Mkristo ashobora gukena anaweza kosa n'umupagana agakena. na mpagana na kosa. Itandukaniro ryacu nabo Tofauti yao na yetu, nuko bo iyo bakenye wao wakikosa bidodomba, wananungunika, ariko iyo twebwe lakini dukenye si tukikosa twibuka ijambo yavuze ngo tunakumbuka azoduhaza neno ubukene bwacu bwose. atatuondolea umaskini wetu wote. Wamarushwa y'umugororotsi ni menshi, Eti tabu za mtakatifu ni ariko nyingi, Imana yamukiza lakini yose. Bwana humuponya na Niyo yote. mpamvu Ndiyo sababu duhagaze mu kwizera, tunasimama kwa kuko Imana imani yavuze, kuyale Mungu alisema. ibihe ducamwo Nyakati tunapitia ntibiduhagarika amashimwe, haitatusimamishia kuko tuzi kushukuru, yuko kwa maana tunajua turengeye ivyo bihe, kuko tunazidia turi hayo muri mambo. Kristo, Tuko ndani ya yicaye Kristo, uburyo bwa Data, anaikaa katika natwe kumbe wa niho Baba, twicaye. na sisi ni hapo Amavi tunakaa, yose na kila ayo goti ariko aratugora, yeye yanatusumbua aradupfukamira, na anampigia nuko goti, tutabizi, hata kama tuboneka hatujui, nk'abakenye, tunaonekana ariko wamaskini, dutungishije lakini benshi. tunatajirisha wengi. Niyo mpamvu nshaka kukubwira uno munsi, Ndiyo sababu nataka kukwambia leo, kura umutima wawe toa moyo wako n'amaso yawe na macho yako kuvyo ubonesha amaso, kuvile unaona kwa macho, kuko bizotuma udashima Imana kwa neza. maana itasababisha usimshukuru Mungu. Daudi uwavuze rino jambo alisema neno hili, yigeze gutegwa, aliwahi kupigwa vita, aravuga ngo mpanze amaso ku misozi, akasema nitayainua macho yangu kwenye mlima. tunanigwa gushima Imana kuvyo yakoze, Tunashindwa kushukuru Mungu kwa yale alimetenda. tukwizera abantu yuko hari ivyo bashobora gukora mu buzima bwacu. Tunawaamini wanadamu ya kwamba kuna kile wanaweza fanya kwa maisha Nagira yetu. ndakubwire ngo Nataka nikwambie, ico Imana itaguteguriye kuguha, kile Mungu hakukuandalia kukupatia, atari Satani akiguhaye, kama sio shetani amekupatia, mwene so ntashobora kukiguha, ndugu yako hawezi mu gihe Imana kukupatia itamukoze ku mutima. wakati Mungu hajamgusa kwa moyo. Ngo mpanze amaso ku misozi, Nainua macho ngo yangu mbega kwenye milima, ugutabagwa kanje kuzova msaada wangu watoka wapi? ku misozi habaye abantu, Milimani kunaishi watu, siho Imana iba. si Mungu anaishi huko. Ubwenge buragaruka, Akili narudia, aravuga ngo akasema, ariko lakini mpanze amaso ku Uhoraho, ninamtazamia Bwana yaremye ijuru n'isi, aliyeumba mbingu na dunia na uwo niwe ardhi, mutabazi na wanje, ndiye msaidizi wangu. amashimwe abaraduze Na muri we. shukurani zikapanda ndani yake. Rero mukundwa, Sasa mpendwa, mu majambo make, kwa maneno machache womenya yuko ujue ya kwamba Satani ubwiwe shetani binafsi agutinya,
anakuogopa. naha kugerageza Hata anakujaribu, aragutinya. anakuogopa. Ico yanka Kila anakataa, kuko ico yarajejwe kwa maana kila alikuwa kwari ukwakira anahusika amashimwe ilikuwa ni kupokea sifa y'abari mw'isi, ya wale wa duniani, hanyuma agira ubwibone. na akawa na kiburi. Mu yandi majambo, Kwa lugha nyingine, agutera kutaha Imana amashimwe anasababisha kugira usipe Mungu gucike shukrani nkawe. ili uwe kama yeye. niyo mpamvu Ndiyo sababu agutera anakupiga kugira ngo vita akubuze ili gushima akukoseshe Imana, kushukuru Mungu, ugumana ayo mashimwe, ubaki na hizo ushike shukrani, umwansi w'Imana, na uwe kuko adui wa ufasha Mungu. amashimwe Kwa maana y'Imana unashika bivuga ngo sifa za wicaye Mungu. ku ntebe y'amashimwe yayo. Ina maana umeketi kwa kiti cha sifa za Mungu. Ariko ararondera abo abavyara mu kwizera kwiwe, Iko natafuta wale atazaa katika imani mu yake, bwibone bwiwe, katika kiburi mu chake, buriganya bwiwe, katika kujilinganisha mu bubi kwake, bwiwe. katika ubaya wake. nico ariko arakora. Ndicho anafanya, Ntumwemerere. na usiitike. Mubwire mgenza uti ntumwemerere. Mwambie jirani yake usimuitikie. Na murafise akantu namubwiye mubwire ntumwemerere. Una kinywa, mwambie usikubali. Ntacari Haiko kitu atari cyo umugize. kama wewe hukumfanya kitu. Reka nsubiremo. Acha nirudie. Satani Shetani nta bubasha gufiseko hana na uweza juu yako utabumuhaye. kama wewe hukumupa. Ndakunda Imana kuko yabahaye umuntu akunda ijambo abarongora. Nampenda Mungu kwa maana aliwapa mtu anayependa neno awaongoze. Kandi ndashima yuko nabonye abaririmbyi baririmba neza. Na ninashukuru niliona waimbaji wanaimba vizuri. Ariko nagira ndakubwire indirimbo nizo kujana mu ijuru. Lakini nataka nikwambie nyimbo hazitakupeleka mbinguni. Ariko ijambo lizogushika nayo. Lakini neno litakufikisha. Kuko Satani, Kwa maana shetani ashaka gukrea abantu basa. anataka kuunda watu wanaofanana. Biravuga ngo Nasema kwamba yatambutse akitembea, igihe yaracitwa Lucifer, wakati alikuwa anaitwa Lucifer, muri we ndani yake yarakozwe alikuwa anatengenezwa n'amabuye y'agaciro. na mawe ya samani. Muri we hakaba harimo imyironge. Ndani yake kulikuwa na kila aina ya instrument. Gutambuka kwiwe yari muziki, Na kutembea kwake ilikuwa muziki. ndasaba aposto asengere cyane kandi cyane abavuza. Nataka aposta waombe sana wa musicien. Barinjira ihoro bariko baravuza ibitari Wanaingia kahoro wakiwa wanapiga gita. n'amadrum mengo bacitse n'abafashwe n'ibintu. Satani arabanyagizamu. Shetani anawaiba zamu. Nigihe abaririmbyi kenshi ntibakunda no kumviriza ijambo. Na waimbaji wengi hawasikii neno. Abamizisiye bahejeje kuvuza babumva yuko bikwiriye. Wamizisi wakimaliza kupiga mziki wanaona imeenea. Umviriza ndakubwira ikintu kimwe. Sikia nikwambie jambo moja. Yesu yavuze ngo Yesu alisema hivi. hauzi data Hakuna anayejua atari Baba umwana yamumuhishuriye. kama sio mimi Iyo nilikufunulia. ijambo ritaguhishuriye Na so kama neno haikukufunulia ntadushobora Baba, kumuhimbaza hauwezi nk'uko kumtukuza bikwiriye. jinsi ipaswavyo. Biragoye. Ni vigumu. Ni gute wo kwiyumvira aho Imana yagukuye atari mhemu w'iryo jambo abikwibukije? Ni aje unaweza kukumbuka mahali Mungu alikutoa kama sio roho wa hii neno anakukumbusha? Hanyuma nguzana mashini. Kisha ulete shukurani. Hatwe hano Na sisi hapa twabaye bakacoka kera ariko ubunye ntitukiri bakacoka. tulikuwa wakachoka zamani, lakini hivi hatuko tena wakachoka. Abamaraya bahebuje, Wa malaya wa hali ya juu, basambanye n'abantu bagwaye umugera, abo bantu bakaba barapfuye. na walizini na watu waliumwa ukimwi, lakini na watu hao walishafariki. Umviriza. Sikia. Namambwira Imana. Nakuwa namwambia Mungu, naho utazoshitsa ivyo wamvuzeko, hata hautotimiza yale ulisema kwangu, sinzohagarika kugushima. sitasimamisha kukushukuru. Ivyo wakoze Kwa maana yale ulitenda birahagije kugira ngo ngumana mashini. inatosha ili nibaki na shukurani. Erega ntidukwiriye gushima Imana kubera hari ivyo iza gukora. Haipasi tumshukuru Mungu Ivyo kwa yakoze ametenda. ku musaraba Igorogota birahagije. Yale alitufanya msalabani imetosha.
urazi kwitwa uwera, unajua kuitwa mtakatifu, ariko urazi umuvyeyi. unajua mzazi. Pastor ufise abana bangahe? Pastor kuna watoto wangapi? 2. Ibaze Jifikirie umunsi umwe siku moja wumve ukunze umuririmbyi umwe, unajisikia umempenda mwimbaji mmoja, hanyuma ukacuwumva muri wewe, unasikia ndani yako kugira ngo umuririmbyi acike umwana wawe, ili huyo mwimbaji awe mtoto wako, umuhe uyo mwana amwice kugira ngo acike umwana wawe, umpe huyo mtoto amuue ili awe mtoto wako. wobikora? Unaweza fanya hivyo? Nivyo data yakoze. Ndivyo baba alifanya. Yafashe, alimshika Yesu mwana wiwe, Yesu mwana wake umwe w'ikinege, mtoto wake wa pekee, aravuga ngo ndifuza eti natamani abantu bo mwisi, watu wa ulimwengu, kugira bacika abana banje, ili wewe wana wangu. kubw'ivyo Kwa hiyo nabahaye umwana wanje, nawapa mtoto wangu wamuue, bageje kumwica, wakisha muua, bacika abana banje, kisha wewe watoto wangu, simagarikiraho gusa, na sisimamie baca hapo, bacika abaragwa banje, na wewe warithi wangu babe abaraganwa n'uwo bishe, na wewe warithi ya ule waliyeua. ivyo vyonyene birahagije kwa Hiyo mashine. tu imetosha kupana shukrani kwa Mungu. Mukomera amashi uwo mukunzi. Mumpigie Bwana makofi. Ico yakoze Kile alifanya kiruta ico urindiriye. kinazidi kile unachokisubiri. Ico yakoze Kile alifanya kiruta ico wifuza kuba. kinazidi kile unatamani kuwa. Kuko kukugira umuherezi mu bwami bwayo, Kukufanya kuwa kuhani wa ufalme wake. kuko Hapa tuvuge gato, tunataka tuseme kidogo, kuko umwanya ntukwiriye nkuko umuntu agomba kwisanzura, kwa maana muda hautoshi Ariko kama nagira vile mtu ndababwire rino anataka jambo. kusema, lakini nataka niseme neno hili. abaherezi Makuhani nibo bakira ibimazi, ndio waliipokea dhabihu, ibimazi vyose na dhabihu yote nibo bavyakira, ni wao waliipokea bizanywe ikiletwa n'ababishikanye, na wale wanaoitoa. hanyuma Kisha umuherezi mukuru kuhani mkuu ndawe ni yari afise igikorwa, hata na alikuwa na kazi, hanyuma uyu mwana w'Imana na nzima mtoto wa Mungu acaza ari kimazi, akakuja ni dhabihu, ikimazi gifuka biriya bimazi vyose, akakuja ni dhabihu na ufunika na dhabihu yote iliyotolewa kwa agano la kale. hanyuma aje Alipokuja acacika n'igicaniro, na akakuwa yeye kuwa aba umuherezi, akawa kuhani, abikimazi, akawa abigicaniro, na akawa madhabahu. ijambo ryiwe tubwira dushira ibirenge mu vyande, Na nenda mnasema bivuga nyao ngo katika jewe nyao na zake. wewe Ndio maana mimi na wewe ntidushobora kumuhimbaza, hatuwezi ntidushobora mtukuza, kumushimira, hatuwezi mshukuru tudafashe ico gicapo. bila kushika chapa hiyo. Yavuze ngo Alisema indya zanje chakula changu nugukora ico data agomba, ni kutenda yale baba mu yandi anataka. majambo, Kwa lugha nyingine, naje ndi Imana, naye na Mungu nemeye gucika umuntu, na nikawa mtu, kandi mbaye na nakuwa ikimazi, dhabihu, nemeye kuja ku gicaniro nkaba cyo, na kuwa tena mimi madhabahu, hanyuma kandi mbaye umuhereza arishikanye, tena nakuwa kuhani najitoa, kugira ngo wewe nanje dushobore kwinjira, ili wewe na mimi tuweze hanyuma kuingia, dushitse dushime igikorwa yakoze, na tunapofika tushukuru kazi alifanya, kuduha agakiza, kutupatia wokovu, kutwoza, kutuosha, kutweza, kututakasa, kuduha ubugingo, kutupa uzima, kudutsindanishiriza. kutushindia. Is it kutushindia justification? Kutuhakikisha, aho ni sawa. Kudutsindanishiriza, Kutuhakikisha kutwingingira, na kutubembelezea, no kuduha inzira yo kwinjira hera hahera cyane, na kutupatia njia ya kuingia patakatifu pa rero iyo patakatifu, atabihishuye muri wewe, na asiyoifunua ndani yako, ibigikukuje vyose yale yote nayo bikwereka kuzunguka yuko utakwiriye gushima, inakonesha haustahili kushukuru, ko kumva yuko na unasikia kwamba utacitwa uwo mu mwiza, na hauko tena wa kuko gizani, yagukuye mu kwa mwiza maana alitutoa gizani agushira mu mucyo akatuweka utangaje. katika nuru
nuru ngo yake. kera nta muntu wari Na urimo zamani ukuwa ngo ariko mtu, noneho uri umuntu w'Imana. lakini hivi unakuwa Kera mwana wa nta Mungu. mbabazi wari bwagirigwe Zamani ulikuwa ariko noneho hujasamehewa, warazigiriwe. lakini hivi Twebwe umesamehewa. twagizwe Sisi abana tumefanya b'Imana. watoto wa Mungu. niyo Imana iduhaye ikintu Hata Mungu akikwa tukwiriye gukora tunapasha tutumike, turacanka tunakataa kandi tukagaruka, na tunarudi. Imana ikatwakira. Mungu anatupokea. Abamarayika badacumura, Wamalaika wakitenda dhambi, abakerubi badacumura, wakerubi hawatendi dhambi, abaserafi badacumura, maserafi hawatendi nta dhambi, burenganzira bafise bwo guhakana, hawana na haki ya kuko iyo kukataa. bahakanye baca bakorogwa. Kwa maana wakikataa wanatupwa. Ico cyonyene Hicho tu kimpa gushima Imana. inanipa kumshukuru Mungu. Ndicaremwe kimwe gusa Ni kiumbe kimoja tu gisa n'Imana. kinafanana na Mungu. Ndicaremwe kimwe gusa Mimi ni kiumbe kimoja tu gishobora kubwira Mana ndindira. kinaweza kuambia Mungu nisubiri, Vya bindi duhora dukora mu masengesho. vile tunafanya kwa maombi. Imana yakubwira icyo ukora ukayibwira ati burabangiriye gato. Mungu anakuambia fanya hivyo, naambia subiri kidogo, Umumarayika ntashobora kubikora. lakini malaika hawezi kufanya hivyo. Ico rero yangize Sasa hicho alinifanya kiduza amashimwe muri jewe. kinapandisha shukurani ndani yangu. Umviriza, Sikia, nta murozi, hakuna mlozi, nta murozi hakuna mchawi afise inkomezi zo kukuroga ana uwezo wa kukuroga, kiretse umwemereye. ijapokuwa ukimkubalia tu. Nabwiye abantu batinya uburozi. Nimeambia watu wanaogopa wachawi ndio wanaweza kushukuru Mungu. Imbeba irarengana umutima ugahagarara. Akipanya ikipita wewe unashtuka. Izina rya Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ndirukana abadaimoni. Ninakemea mapepo. Nindi yakubwiye ko ari daimoni? Ni nani alikwambia ni pepo? Ufisinja mu nzu. Una chakula mnyumba. Niyo mpamvu yaje. Ndio maana panya ilikuja. Akantu gatoyi. Kubera utafisa amashimwe muri wewe, kwa sababu hauna shukrani ndani yako. Jambo ukikubalia neno akaguhindura, anakubadili, akaguhishurira so, anakufunulia baba, kukusa nawe, anakuonesha unafanana naye. Amajambo yawe, maneno yako azoba ari inkota, yatakuwa ni amajambo yawe, neno lako azoba ari ubushobozi, itakuwa ni uwezo, amajambo yawe, maneno yako azoba ari ubugingo, yatakuwa ni uzima. Imana idutabara. Bwana atusaidie. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndibuka umunsi uraho. Nakumbuka siku moja. Twige gushima bene data. Tujifunze kushukuru. Shima, urabona iyo umuntu ari mu bukene bwa cyane, Imana iramusiga kurusha uko yo musiga afisa amafaranga. Mtu akiwa maskini wa sana au akikuwa amekosa pesa, Mungu anampaka mafuta kuzaidi ya giza neza kwa tajiri. Iyo huye n'abantu nawe wabuza ya rasyo bariko bagusaba milioni 5. Na ukikutana na mtu umekosa rasyo na kuomba milioni 5. Wambaye impuzu nk'izabandi ariko iyawe igasa neza gusumba izabo. Unavaa nguo ya kufanana na wengine lakini yako inang'aa kuzidi yao. Bikakunanira gushima. Na inakushinda kushukuru. Kubera ikibazo cyawe gihagaze mu bifadika. Kwa maana shida yako imesimama katika mambo yanayoonekana. Kwa nivyo tubona. Hatuongozwi na yale tunaona. Twebwe turaba mhemu. Sisi ni watu wa rohoni. Tuongozwa nivyo twizera. Na tunaongozwa na yale tunayoamini. Niyo mpamvu. Ndio sababu. Ugushima Imana kwacu. Kushukuru Mungu kwacu. Kudahagaze n'ivyo Imana iriko irakora. Haisimamie kwa yale Mungu anatenda. Ihagaze kuvyo yamaze guhishura. Na inasimamia kwa yale aliyotufunulia. Tukabigenderamwo. Na tunayatembelea. Ivyo yavuze Kile alisema anakitimiza. Tutarinze kuvuga cyane. Bila kusema sana. Nagiye mwivuga butumwa muri Tanzania. Alikuwa alienda kuhubiri Tanzania. Aho nashikiye. Mahala alifikia. Umwana agwa mwiriba. Na mtoto akaanguka kwenye mtoni. Ikinogo kirimwe amazi. Alianguka kwenye kishimo. Bamukurayo umwana atagihema. Walitoa mtoto hapumui. Batangura kurira ngo umwana yapfuye. Wakalia mtoto amefariki. Ndizera yuko imhema Imana yaguhaye. Ninaamini roho Mungu alikupa. Iraitanga mu bandi. Iko anaipana katika wengine. Kugira ngo ejo ni yagukura hano cyangwa ikagutahana. Ili kesha kikutoa hapa au kitoweka. Kubaki watu wanaojua neno na kuliamini. Basenga ubudasiba. Wanaomba bila kukoma. Hari ahantu hadakenewe kukoma induru cyane. Kuna mahali hapatakiwa ulalamike sana. Hakenewe kuvuga ijambo riba muri wewe.
Panatakiwa useme neno linaishi ndani yako. Hapana iliba mwibibiri muri Hapana Biblia. linaloishi ndani ya Biblia. Batanguye kurira. Wakaanza kulia. Umudamu wa hantu nari nashikiye. Mama wa mahali nilifikia. Achavuga ngo umwana arapfuye. Akasema mtoto amefariki. Ndavuga nti ntiyapfuye. Nikamwambia hajafariki. Ati ntiyapfuye gute kandi atagihema? Ati hakufariki jana wakati hapumui. Namubwira ntashobora gupfa. Nikamwambia hawezi fariki. Kuko muri jewe harimo ubugingo. Kwa maana ndani yangu kuko uzima. Ruriya ni urupfu. Huyo ni kifo. Waje muri territoire yanje. Imekuja sehemu nilipo. Nejeje kuvuga. Nilipomaliza kusema. Umwana acadahwa amazi. Mtoto akatapika maji. Asubira kuba muzima. Akawa mzima. Abarozi bo muri ako karere. Walozi wa nafasi hiyo. Baca bangendera mu ijoro. Wakamtembelea usiku. Nicaye muri salon. Ameketi msaloni. Ndiko ndasoma ijambo. Iko nasoma neno. Ayandi matara yose. Mataa yote yaka yanawaka. Ndio muri salon lirazima. Na ya saluni likazimika. Kuzima. Ilipozimika. Chanumva mu mutwe. Akasikia mkichwa. Kwa kundi train. Gisi train. Frena. Iko napiga freni. Bashaka kungira umusazi. Walitaka kumfanya awe kichaa. Chanda twenga. Akacheka. Hari gihe udakeneye kwirukana. Kuna wakati haitakiwe ukemee. Kubera wizeye kandi ushima Imana imisi yose. Kwa maana umeamini na unashukuru Mungu kila siku. Ukeneye kuganira naso mu gihe hari bibazo, apana kwiadresa ku bibazo. Unatakiwa uongee na baba yako wakati wa shida, lakini sio kujieleza mbele ya shida. Nabya Imana waravuze. Nikamwambia Mungu lisema. Ni jambo ryawe ngo no mubiri ni ngoro yawe. Kwa neno lako ya kwamba huyu mwili ni hekalu lako. Kandi wavuze ngo. Na ulisema kwamba Yesu yagiye i Yerusalemu. Yesu alienda Yerusalemu. Asanga bariko baradandarizayo. Akakuta wanauzishia hekaluni. Arakubita abantu arabasohora. Akawapiga na akawatoa nje. Nimba vyukuru no mubiri wanje ari ngoro ya Mpwemu Yera. Kama kweli mwili wangu huu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Yesu akaba yarirukanye mu ngoro abadandarizayo. Na Yesu aliwafukuza watu hekaluni wanaochuuza. Aba bariko bakora iki ngaha? Hawa wanafanya nini hapa? Machi yariheze. Na mache ilikuwa imeisha. Ntibatahuye ururimi navuze. Hawaelewi lugha ninayoisema. Imana Mungu ikurikira ijambo ryayo. Iko nyuma neno lake. Litanditse muri Biblia. Isiyoandikwa kwenye Biblia. Yanditswe muri wewe. Inaandikwa ndani yako. Iyo yanditswe muri wewe. Ilo ambalo linaandikwa ndani yako. Ndio lishobora kuzana amashimwe. Ndiyo inaweza leta shukrani. Ndio jotuma muri wewe wama na mashimwe. Ndio itasababisha ndani yako uwe na shukrani. Ndakwifuriza kugira mashimwe. Ninakutakia uwe na shukrani. Sitaka kukurambira. Sitaki kukukawiza. Nsigaje iminota ishika 13. Ninabakiza karibuni dakika 13. Muri iminota 3 ngira mvuga iki? Kwa dakika hizi 3 nataka kusema nini? Reko dutangura gusenga. Mbele tuanze kuomba. Menya uuri. Jua wewe ni nani. Menya so wawe. Jua baba yako. Uzomenya kumuhimbaza. Na utajua kumsifu. Menya ico yakugize. Jua kila alikufanya. Menya ico yakuvuzeko. Jua kila alisema kwako. Bizokorohera kumuhimbaza. Itakuwa rahisi wewe umsifu. Mperaheje ndakubwira ngo. Namalizia nikisema. Aho nzotangurira ku munsi wa gatatu. Mahali nitaanzia siku ya 3. Imana ntibayishima gusa nakanwa. Mungu hawamshukuru tu kwa kinywa. Ili iteme hii kauli kuri nondwi kwa wiki hii ivuga action de grâce. Inasema sadaka za shukrani. Muma version atandukanye za Biblia. Katika ma version tofauti za Biblia. Haraho bavuga ishikanwa ry'amashimwe giminwa yanyu. Kuna fasi wanasema sadaka ya shukrani ya midomo yetu. Aho niho tuzokwiga kuwa gatatu. Hapo ndipo tutasoma siku ya 3. Hajanye nishikanwa ry'amashimwe rigaragara. Na inayohusika na sadaka ya shukurani inayoonekana. Muyandi majambo. Kwa lugha nyingine. Nta mashimwe. Hakuna shukurani. Yakigwa. Inapokelewa. Changa amasengesho. Au maombi. Adakurikijwe. Bila kufatishwa. Nishikanwa gishimwe. Na sadaka ya shukurani. Imana idufashe. Mungu atusaidie. Tumenye uko dushima Imana.
tujue jinsi ya kumshukuru Mungu. Kuko amasengesho yacu menshi, maombi yetu mengi hari gihatishugwa, kuna wakati hayajibiwi. Kuko amwe asaba ko habaho ishikanwa gishimwe kwa bigaragara. maana kuna yale yanatakiwa sadaka ya shukurani inayoonekana. Rero ivyo sasa hayo ubikoze ukiyafanya kubw'urukundo ukunda so, kwa upendo na upenda baba yako, kuko tuzohagarara ku rukundo, tutasimamia kwenye upendo, kuko twaremwe mu rukundo, tuliumbwa kwa upendo. Data wacu ni rukundo, baba yetu ni upendo, Yesu Kristo ni rukundo, Yesu Kristo ni upendo, Mpemu Yera ni rukundo, Roho Mtakatifu ni upendo. Mpamvu yavuze ngo tureme umuntu mu mushusho ryacu ase natwe. Ndio maana akasema na tumumbe mtu kwa sura yetu afanane nasi. Tureme rukundo mu rukundo rwacu ase n'urukundo. Tuumbe upendo kwa upendo wetu afanane upendo. Niyo mpamvu Yesu yatanze ivyagezwe bibiri. Ndio maana Yesu alitoa sheria mbili. Ukunda Uhoraho n'umutima wawe wose, na umpende Bwana Mungu wako wote na akili yako yote na nguvu zako zote. Kunde mugenzi wawe nkuko wikunda, na umpende jirani yako kama unavyojipenda. Ushobora gukunda mugenzi wawe, hawezi penda jirani yako nkuko wikunda kama unavyojipenda, utazi icyuri muri ugo rukundo, kama hujui wewe ni nani katika upendo huo. Amashimwe yacu yagomba gusunikwa n'ugo rukundo, na shukrani zetu zinatakiwa zisukumwe na upendo huo. Haguruka ku maguru yawe, simama kwa miguu yako. Abaririmbyi baze ngaha, waimbaji waje hapa. Hari akaririmbo kamwe nshaka yuko badufashamwo. Kuna kawimbo kamoja nataka watusaidie, kavuga ngo simama imara utashinda, ukiwa naye Yesu utashinda. Uru rugendo, hii safari ntidushobora kuruheza, hatuwezi kuimaliza turabanesha na tukiwa washindi, mugihe tutazi gushima wakati hatujue kushukuru wanesheje ku musaraba Igorogota, aliyeshinda msalabani. Ndasubiramwo, ntarudilia, uru rugendo turimo, hii safari tuko ndani, ntidushobora kururangiza, hatuwezi kuimaliza, turabanesha tukiwa washindaji, mugihe tutazi wakati hatujui intsinzi uwaducunguye yaduhaye na ushindi aliyetukomboa alitupatia, naweni yanesheje kama naye alivyoshinda. kuko ubuzima ari intambara, kwa maana maisha ni vita, ariko intambara yamaze kuneshwa, lakini ni vita iliyoshindwa. Yesu. Simama imara tutashinda, ikiwa na Yesu tutashinda. Simama tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Oh, simama imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Oh, simama imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Mama yangu simama imara tutashinda leo, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama tukiwa na Yesu tutashinda. Mama yangu leo simama imara tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama tukiwa na Yesu tutashinda. Dada yangu leo simama imara tutashinda, shinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama tutashinda, tukiwa na Yesu tutashinda. Dada yangu leo ukisimama imara tutashinda leo, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama tukiwa na Yesu. Haleluya. Simama imara tutashinda leo, tukiwa na Yesu tutashinda. Simama Bwana Yesu, tukiwa na Yesu
tutashinda leo. Ukiwa naye Yesu tutashinda. Tutashinda. Ukiwa naye Yesu tutashinda. Baba simama, imama, tutashinda leo. Tukiwa naye Yesu tutashinda. Simama imara, tutashinda. Tukiwa naye Yesu tutashinda. Umviriza. Sikia, turasaba Imana imbabazi. Tutaomba Mungu msamaha Kubona kwa kuona yaraduhaye intsinzi, ametupa ushindi, ariko tukaba tuneshwa igihe cyose. lakini tunashindwa kila wakati. Mu kuyiha amashimwe Kwa kumpa shukrani biratunanira, ariko binatushinda. Rero ndaguhamagariye gusenga, lakini nakuitia uombe. ndaza kuza ndakurongora kuko umuntu ngaha ari isengera. Kila mmoja hapa tajiombea. Ni isengero ry'abasenzi. Hii kanisa ni waombaji. Bivuga ngo inayo maana ibuka igihe cyose kumbuka wakati utashimye Imana haukumshukuru Mungu, kandi hari ivyo yakoze mu buzima bwawe, na kuna yale aletenda kwa maisha yako. Ubwira uti Imana mbabarira, mwambie Mungu nisamehe. Nitwaheze icyo gice, na tukimaliza hiyo sehemu tuyisaba yuko iduha impemu yo kwishima, atupatie sasa roho wa kumshukuru, kugira ngo igihe cyose, ili kila wakati ivyo tuzoba turiko turacamo, kila tutakayopitia ibize bihagarika amashimwe muri twe, na isisimamishe shukrani ndani yetu. Karibu maombi, kazi ya masengesho. Izina rya Yesu Kristo, tuje imbere yawe nk'ishengero Mwami, twemera kandi tuzi yuko waduhaye intsinzi, ariko ubuzima bwacu igihe cyose twama tuneshwa kuko tutamenye kugushima, kuko tutamenye gutozwa indero na mpemu wawe, kuko ijambo ritaduhishuriye abo turi. Uno munsi turasaba imbabazi igihe cyose tutafashe umwanya ukwiriye wo kugira ngo tumenye abo turi, tukaguma twidodomba hako tugushima. Duciye bugufi imbere yawe, duciye bugufi imbere yawe, tuzanye Mwami ishengero ryose munsi y'umusaraba i Golgotha, aho wavuze ngo vyose birarangiye, aho hari ibyaha byacu n'ibigabitanyo, aho hari ukutizera kwacu, aho hari ubugarariji bwacu. Turaje dusaba imbabazi Mwami, hari igihe cyose ishengero ryawe tutashoboye kuvuga intsinzi waduhaye, tutashoboye kuduza amashimwe mu buryo bugaragara, amashimwe y'iminwa yacu. Igihe cyose duhuye n'ibibazo, hako tugushima tukidodoma. Utubabarire Mwami, utubabarire kibirenge kizima. Turasavye imbabazi Mwami, wewe wuzuye ubuntu n'imbabazi kandi utinda kuraka. Ni wewe tuje duciye mu maraso ya Yesu Kristo, ikimazi kizima cyapfuye ku bwacu kugira ngo umunsi tubabo turi. Mwami mwiza, utubabarire, 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 ubarire kutwizera kwacu, ubarire kuvuga nabi kwacu, ubarire Mwami kugushima isi yose twamaze kandi waraduhaye intsinzi. Izina rya Yesu Kristo, amina, amen, amen. Turasaba Imana, tunaomba Mungu mpemu wayo, roho wake aduhishurire, atufunulie ikintu cyose, kila jambo Imana yakoze, kile Mungu ametenda ku musaraba i Golgotha, msalabani Golgotha, kugira ngo gicike ubugingo muri twebwe, ili tupe uzima ndani yetu, gicike ubugingo, kiwe uzima, kugira ngo akanwa kacu, ili kinywa chetu ikaze gahagarike n'umunsi n'umwe, isisimame kushukuru Mungu, gushima Imana, kumshukuru Mungu. Dusenge tuombe. Mwami mwiza, data wa twese mu ijoro, ijambo ryawe ritubwira ngo ntawamenye Imana atari Imana yamuhishuriye. Uno munsi turaciye bugufi dusaba iryo hishurwa. Erega wagendanye n'abigishwa imyaka 3 n'igice, wapfuye batarakumenya, mpemu yera baza turasaba mpemu wawe, turasaba mpemu wawe ishuri igikorwa cha Yesu cyakoretse ku musaraba i Golgotha, aliyofanya msalabani ubuzima bwacu, ili maisha yetu fati numbero na ipate hishure, reka yibutse, reka yerekane ibikorwa byakoretse, kazi iliyotendeka chika ubugingo na ikaruhusiwa
ubuzima bwacu uzima wetu twizere yuko niamini ya dufise kwamba intsinzi tuna ushindi twizere yuko niamini kwamba twahawe kunesha tulipewa roho twizere yuko niamini kwamba urushiza kunesha na unatushindania twizere yuko niamini kwamba twicaranye nawe na tumewezesha na wewe iruhande rwa data mu buryo bwa data umekaa katika kumbe kwa Baba. mpemu yera Asante Yesu. tembesha mpemu yera ku rushengero Roho Mtakatifu tujulishe. tembesha mpemu yera ku rushengero Asante Roho Mtakatifu. tembesha mpemu yera ku rushengero yibutse ivyo Yesu yakoze ku buzima bwacu. Anikumbushe yale Yesu alifanya msalabani. atwibutse Atukumbushe. atwibutse intsinzi twahawe Atukumbushe ushindi tuliopewa. atwibutse agakiza twahawe Atukumbushe wokovu tuliopewa. akagire kazima muri twebwe Na yuwe uhai ndani yetu. atwibutse guharirwa ivyaha Atukumbushe kusamehewa bicike dhambi. bizima muri twebwe Na tuwe uhai ndani yetu. atwibutse kudutsindanishiriza Atukumbushe kutushindia. bicike bizima muri Iwe twebwe hai ndani yetu. atwibutse ukwera Atukumbushe bicike utakatifu. kuzima muri Iwe twebwe hai ndani yetu. atwibutse kutwigingira Atukumbushe kutubembeleza. bicike bizima muri twebwe Iwe hai ndani yetu. atwibutse ko inzira yuguruye Atukumbushe kuingia tuko. atwibutse ko inzira yuguruye Atukumbushe kama njia kugira zimefunguliwa. ngo tubane mu bubwane nawe Na tukija katika ufalme wako Bwana. maze icyubahiro kigaruka iwawe Na utukufu kurejee. ubu n'ibihe byose Wakati huu na hata mu milele. izina rya Yesu Kwa jina la Yesu. amen Amen. Imana ibahezagire cyane Mungu awabariki sana.